achi bahee jiru jechuun ifatti achi bahee jiru. Nama wallaala keessa jiru jechuun ka dukkanaa halkanii gahisa niin arkuu jee ija baasuu jechuudha. Kanaafuu qabxiin tokkoffaa wanni isinii himu haqa rabbii ofirraa eegu hayni rabbii maal salaata salaatu salaata kana likki salaatummaas osoo salaata balleeysuuniif osoo niif hin ta'in nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dhala akka keeysanii kana wali qabeet irree hedduu warra ibiddaa isin ta'uudhaan arge sadaqadhaa jeen maaliif taane nuti irree hedduu warra ibiddaa jennaan isin toltuu jaarsaa kafartan jeen yoo niifi gartee amata fayyaa jaarsi tolo isinii oole taruma takka hamtuu irra agartani takka naazii takka waa sirraa himadha masarata tokkoon sirraa himadha jettanii waan amataa balleessitanii jeen ni qabdan moo kanan qabdan yoo walii galaa deemne irra bereeddu haaluma keessanii miree kun tokkoffa lammeeysaadha nama hamachuu oddommeeysitan jeen nama hamachuu xabiyaa teeysanirra asii karaa kana yoonii fi gaddeemtan takkaa wajjiin hanga baate yoonii fidhaytan ta'an hamachaa yaatan san magaalatti hafte waan gurgurtuu hin fitanne hogguu ol deebitan tabirooti wajji deebitan tanuma reefu gaggara wajjiin dhaytan tana hamachaa ol gara galtan amma reefu hogguu ormaa gaddeemtan ta magaalaa jirtu san hamachaa deemtan amma hogguu ol deebitan amma tabirooti eegaltanii jechuudha hama hoddommeessitanii jeen qabxiin sadee isaadha qaama qulla yaatan jeen qaama qullaa jechuun mataan isin bana jeen takkaa huccuu qaqalloo uffattan jeen qaama keeysan hanga tokko mulliftanii deemtanii wanni warra ibiddaa isin godhe ala mataa filachuu faaqa ala qaama dhiqachuu faaqa alatti naannoo dhawattan faadhaa bariisin amma naannoo tanaqa meerabbumaa isin arka ala mataa filachuutti hin jirtani naannoo ala dhawachuutti hin jirtani kanaafuu akki kun haraamirraa callaa qurxii isinitti himna jechuudha. Kanaafuu haqa abbaa mana keeysaniitiis intala takkaatiitu nabii keenya sallallahu alaihi wasallam dhufe yoo abbaa isiitii dhufe ergaa rabbiitti him yaa ergaa rabbii mi'iyyoo takkaan siin kanna yennaan na didde jeen deem qabii fidi jeen ni fide intala fuudhe maa heerumuu diddamiyyoo jennaan akki jetteen yaa ergaa rabbii awwaniin abboodhaan jee namaan bira deemu san haqa isaa waaniin firraa eeguu qabu naa himiin je'eenii jetteen hogguu kana sananumaa siimaana dhageeyjeen abbaa manaa dhiira bira deemtu san madaam mataarraa hanga miilaa yoo itti dhuftee malaan keessaa yaate arraba kan keetiin irraa arraabde ma adda taqqa zawji jeen haqa abbaa mana keetii waa firraan kafallee jeen malaarraa arraabee moo jetteen je'een haqa jaarsaa dila kana hammaataa jetteen jennaan ani neerumu salaamu alaikum jettee biraa kuti ani jannatumattiin akkana eegaa inni jaarsaati ani neerumu hadiisi sayyi ammaasiis da'ii faamee nurraa laalillee jechuun ta'u hadiisni kun hadiisni sayya abbaa manaaf irraa eegan ammaasiis dhiira mataarra nu baaftee sin je'ina dhiiraas ammareef wanni niin jeen namni dhalaa miidhe namni yataamaa miidhe ibidda jahannamiin galata galchii je'en nabiin sallallahu alaihi wasallam dhiiraas isinirraa itti dhaameetiin jira laki isaanitti isime isiniis akka isaaniif irraa eegaa nama gartee hayni abbaa manaatiif kana fakkaata ammaasiisi wanni guddaan rakkinni guddaan bakkattiin gartee jiru abbaa mana keeysanii haadha abbaa isaa garagalchuudhaan maas kan jiru abbaa mana keeysanii haadha isaatii fi abbaadha garagalchuu dullattii tananarraa dhoorki dullacha kananarraa dhoorki niin sobeme wanni kun numa jira hara keenya kana tanaa jira hara keessan kana way jirti wanni kana numa jirti numa jirti haya abbaa ofi gurbaa jaarsa ati gartee akkanatti mallaa gara gaggalchitee dhungattu kana tanuma mallaan isii qorkaayesanii isinii dhaleemi tanuma dullatti isin jettaniin sanii dhaleqa gaalalarraa baryoo inni intala takka dubbise akkasii aartanii mire eenyu isinii dhale isa san duwwa in dullattiin hooyyoon san kabajamuu hin qabdu galataa qabdu jira galata guddaan qabdu tajaarsa jaalatan kana namaa dhal tayogguu intala takka dubbisan akkasin nama aarsitu san eenyuun namaa dhal isaan namaa dhal kanaafuu wanni isinii dhaamu imaamni biyya tana meesh amaddiin tokko meessa jedha mee imaamni biyya eenyusa Sheekh Mustafaa fa'aa meesh Mustafaa
Sheikh Mustafa ni Hotu ati sito ko. Hotu ji. Sheikh Muhammad Achi jirame. baate jira. Meeshe mee imaamni? Sheikh Mustafa me. Meeshe Mustafa? Sheikh Jafari Ziyaam hotta jin Sheikh Jafari. Haasawoo dheeraa deemuurra sumsuma yookaan jennee aanirra gaadhi. Daawaa hedduu haasawurra sumsumaan isinii danda'aree deema. Ibiddatti hidhachuun isa dhabdani. Danda'arra beeytan moo sumsum? Hamma shumootti godhachuu jirtan san. Shumoo soo giddan qabne san sanuu. Mee imaamni gandaa kana. Imaamonni jara kana. Sheekota kana. Sheekotii tana ni beeytanii mi? Qaraatii ittini jirtanii isin. Allahu akbar jaanii yogguu salaata hidhatan maal qaraan? Faatiyaa meeqa akkana injiinaa haadhamaan mal. Allahu akbar yogguu jaawway qaraanii mi? Maali wanni sammee? Laala amma dogongora kun dhiisin kaasini naa galte. Akkaan jeeti ni dhageeysani amma oliis isin kaasee isin hin gaafadhuuti. Hiriyyaa ummatiyyaa baarma keessa jira. Salaata qixalikii salaatu adiin sheekootii tanarraa isinii fuudhee deema. Eebbisa keeysan afaan soomanaa dhufeetiin isin laalammaan yoo rabbi na jiraachise yoo kutuu baadhe addunyaa tanarraa. Isin hin beeytan hin kuttuu jechaa ooltanii kana isin hin beeytanii dhiisa. Kanaaf imaamoottii tanarraa hin adii isinii fuudha. Barnoota baradhaa. Laal baatiirraa salaata uzrii waan isin dhorkituu isin dhufa. Wanni san gosa sadii qaba. Gosa sadii qaba. Haa gosa sadeen kana yoon ifi nama sheekaa biran dhayin intala takka baatii torba dhiinirraa dhaabbachuu dhabe gaafa nabii sallallahu alaihi wasallam. Baatii torba salaata dhiiftee booda an eebii tiyyatan ifu malee jettee nabi dhayitee himte. Osoo nabitti hin dhaqin Abdallaa ilma Umaritti himte. Abdallaa ilma Umar na dabrii je'een tan. Erga rabbi bira sallallahu alaihi wasallam dhayitee himat. Hogguu dhayitee himat. Gamti bulfayyaatanii. Je'een. Yoonii fi gabbee hoo jettee nu cuurra tirfaawee usteetuma akkasi salaatta jeen mustahaadaa jaaniin san. Warri gartee dawaa godhuni wallaanammoo. Yoo wallaanamuu dideeoo san dhibdeedha salaata hojjuma salaatan. Haaya waan baatiin nama dhuftu tanaaf gizee aadaa teessanii faallaa ta'ee nama dhufafa. Haaya tanoo sheekootiidhaaf beeka jechuudha. Takkaawa aadaa bira dabara jechuudha. Ta duraan guyyaa torba guyyaa jaa aadaa bira dabara. Gurbaa tokkootiitu buluuqul maraam qara'a. Baabulee dirra dhufnaan isa dhibeekka malee sanarraa waayaatii miti hiiqi jee kitaaba olii cufee rafe dhiise isa dhibnaan warri raayaa oohaa qara'u tana jee abbaan kitaaba kaa'itti dhufe annarraa yaateeyin kitaaba bakka kana akkasii ol ka'ee kitaaba irra dhaqatee fatee rafe akkasii san booda isheenitti dhufe amma sirraa yaatee rafii jee nas booda kanaafu amma isinuu tartiiban qabdanii beeyta tartiiban qabdan yogguun jiru amma ooyruun hanga kana abbaan inni jiraa midhiirtinis ka tartiiban qabnee jiraa barbakariis ilmaan hanga kana ooyruun hanga kana sadii dhalle shanii geeqa ni geeqa haaya ganda gabbuu ilmee diradhu kottuun tasaat amma harma keessa hin keesse dhiini ganaan dhaabbatu rubbamaa gartee ilmaan lama qabnaa nuugee jaanii ilmee dira kaayyadhu jaani ilmaan lamaanis maa duraan du'in maa waywaatin ani fuudhu maleedha inni maanjiin sii duraan akkana na godhee mee gabbee labsaan biyya keessa jirtu ammaa sangi tokko taan ni sobe moo akkam kara gandaa kanatti hin beeka kara ganda keenyaa kanatti lameen rabbiin fudhate ani gartee dachiiti jaartii birootiin fuudha duraanii sii kaayyadhu jee mee abad du'eetumaan dhabama malee fuudha isinii jaabeeki ganda kana ammoo kun kanaafu rakkina walumaa galattu kitaaba gartee dhiirti haa qaraatu dhalaan hin qara'iniin hin jiru kitaaba keessa namnummaan silaa qara'uu qabu isin kanaafu barnootaan isinii dhaamee deemarra akkam jettamme maal jettan barnootaan isinii dhaam gizeetam qara'uu dandeessamme galgala isinii wayyamoo guyyaa isinii wayya guyyaa magaala ooltani yoo jaarsi galgala eessa deemta isiniin jee oduwa galgala isinii mijoyti
هاي سني بيخجزي سني مجويتو شيء جافر أتملال قريت أنت ولا كبرنو أتي أهدي جدور شيء جافر نو تنمس مرة فون ها لكن خاغن دمتو كون ندن دياني ها نايم في الرابع كابوس رامي اسكنت نما اسكنت سر ايه ان شاء الله ما اول مره ثاني ما بروفي كمان دركم مسلا يساوي نينجني اما بايل مربي تجايس بايل مربي ها كنو شيكوتين بايل مربي تي غنت خيسا يامنيتي اساني بايل من وينا كنت ديسا سلاي أما يسمني قراتا مو قراتا إيه أما برت إيد سبين سلاتين يسن كيسان دبم أكنو مت مين دت بيته يتدي نما جرتي خايسين كيس إيه الله صلاة يسن رتي عجبه ميت سلاني تقول فادي ربي يسن رتي عجبه لا صلاة ربي يسن رتي عجبه ونين برنوتا خنا بيتشا دبطوف إقرأ يدربو إيه قرآن الرا إقرأ برد يجو دربو ديراز اتلام مدة تنجر أما زكسماو جي مير يرتنجر توسا بيتنا لالو ما هي دوكم مير يرتي سجر مي يرتي وانجر تو ها لا لما اسني تدام دلا داس دغه يسني دلا اتي سني دامنجي اسني سقاج دجارتي فرا ايغان اسنينجي حقا ilmaanii tifirraa eeguu qabda keessattuu waa'ee fuudhaa heerumaa ta dardarri ammanatti haasa'uutan daqamnee fuudhumaa dhiifne jaandala yaa ijoolleen dubaraa takkaa reefu bakka kanatti sheeka heerumuu dhiirti nu fuudhuu didde warraa nu kannuu didde nurraa dubbadhu jaanii reefu asinna hima ijoolluma dubaraat hin jirtuu mee ijoolleen sanasi ijoolleen dubaraan jirtan mee ijoolleen akkas jetteen na himatte amma reefu haya dilakkana ijoolleen dhalaa waywaattu hin fuunu jechuu jirti dhalaan arma haatiin teenya abbaan keenya nu kannuu diden jaar ifi wal bira bultan ammoo akka kana rabbumaa jaallate ati jaarti qabda haadha mana keeti mixiyyootan tee goojjoota akka tolchiteefi harma keessaa gadi hin bahin gaashirummaanidhaa isin keessan dhalaa maale dhalaa yogguu dhufte maarii irraa fuudhaniituma kannan dhalaa akkuma rabbiin je'eetiitu kanan maasiis alla maganiin hin jirtu gumaanni hin jiru ziqee fi maal itti godhii tanaa mita isin keessa bu'u mee warri biyyaa kam jettan ijoolleen dardaraa taree buusan dadhabdanii kana jaallaa mee dardarii alkool qabaa kanatti warra fuuna dadhabee jiru warri tiidaachuu barbaadan harkan baasina dardaraan baan alkool qabaa mee dardarri akkaan jee waan isin hin jeen dhageeysanii abaabame akkaan isin hin jeeti laal dirree xayyaaraa kan dirree xayyaaraa ni beeytaniimi kunoo darasaan irra qaraatees isin keessanii jirti yoo isaan daaba isin gaafatan dhalaa dila tokkoon qaba qattitaa koota wallaahi qarshii takkoon isin irraa fuudhe nagartan haya dhiirtinii haana isin hin jetti isinoo ijoolleen dubaraa kam taate akkanu heerumna jaa haya akkana heerumna jaani galgala kanarraa fuudhaa isin dhageeysanii mee warri ni fuuna jettan alkool qaba kuba alkool qabanii jira aadaa rabbi isin irraa hambisu amiin jaa aadaa fuudhaa heerumaa rabbi isin irraa hambisu rabbi isin irraa hambisu yoon jaartii tiyya luuqaa itti hodh takkaa dooniyaatti hodh kottume magaalaa dhayinaa jeeni harka qabadhee luuqaa akkana godhaa yoo niifina jala deemte intala warra ibaluu jaammoo jaartii ibaluu jaan minaa gabbaachuu hinnaan maali isin naqamee keeysa isin jaartii ibaluu jaaniimi wanni isin naqu maali duwa intalatii akkas goote sii hunfeetu bar intaltite nagee gubachuu jirta malee waan sibiraan harkanne achi harkachuu jirti gaafa dandeennaa godhe jettee irraa galte isin dhiira wannin harkanne malee magaala jiraamiisan iyyoon godhattee booda waliin haadha manaati isaa'uu qabdiimi ta dhiiraa'uu dhabdee mana taa'uu jirtu wayi hanga qabdi ta isaa dhiiraa'uu dhabdee mana taa'uu jirtu waa haaluma kanaa wajjin mee rabbii
ربي سناقة جل وأكن كقبدني ربي سناقة جل ربي سناقة جل إبادة إسني هلافي إبادة إسني هلافي فودا في يروما آدانا ما إرجع ربي سناقة آمين جا نمني نتدا مدو هماسي واي فودا يروما إسنو مخان مالف جنان قال شاتي تو وراني إيبو يو ورانا أكنتي ورانا خيسنا أسفي قرة همشا جارتين هي جتنا لولتون في الراسو دات دي جيجا إيبو ورانا را همشا جارتين لولتون في الراسو دات دي جيجا خناف إسنيخون أمبا متي أماسيس dhuguma dubbandee bakka kana galla yoo ilmaan ni qaraasifna yattaniis bakkaan numa geeysan manuma kana qoonqoo gootanii joollee teeysan tadhaltan ta dhiiraa isaa fi abbaan baatii shanfaa waliin argu yogguu iraanni gartee dhiyaate mana keessa akuma jiraa nyaadhu hodhoon irraa deem jettanii hannitaniif kute ganama yogguu ni bobbaa kutu goojjoo ka'ee dhufe galgala yogguu iraanni maalte hodhoon irraa deemi akuma lollolu jiraarree intaleessa jira mucaan ani nagarreeka reefuma nyaatee armaa deemee beeka eenyu mucaa kana kana jallisu jira numa jaaha yaa akhi rabbi sinaaqa jira takkallee waanuu millee jechuutti hin jirtan nuu kaawuma jechuu jirtan rabbi sinaaqa jira rabbi sinaaqa jira rabbi sinaaqa jira rabbi sinaaqa jira kanaafuu gartee gaa fuulduratti deebinee isin laalla dhaamsi kiyya guddaan barnootarra lafaa ka'aayi hallammee isa fuudhaa heeruma aadaa fuudhaa heeruma firraa gartee dhiisaay jala deemuunis beeki gaa aadaarraa tokkuma intala if jala oofee ajnabiyyee ka kootu na jala mana dhaqaniit mixiyyoo dubbisan dura daarekti dubbisan akkana jechuun aammina si jaalladhe akkam jette waliin jaan takkaa silki bilbilaniif silkiin bilbilaniif tun beeki gaa ammaas tanumaniin fuudhaati taqaanimaa kudhan qabduu jira